kroz, znači, cijeli filet. Znači, lagano idete od, vidite, gornji dio i polako zarežete da dobijete, evo ovako, jedan džepić. Znači, pazite da vam donja strana ne probuši se, bit će vam problem. I kaj, penzioneri unutra spremaju novce ili? Tako je, možda, budemo malo veću napravili. Dajte i nama pokažite. Znati ženici gledaju šta će kuhati naši kulinari. Bome! Kupio se lijepi broj. Možete doći vi ovdje pogledati, slobodno. Mi gledamo. Da. Evo vidite, sad pomoću dresiri vrećice, inače možete to raditi i sa žličicom, ali će vam duže trajati. Ovo je sad filmić. Da. Evo to. Nikako ne zatvarati sa... Kad će biti opet krav fleklice? Lijepi odrezak. Kad fleklice opet dobim? Rekao mi da budem ozbiljna. Kad dobim fleklice? Evo, možete Fleklice. krenuti. Pa ja sam sad pokazao i ovo ću ja uzeti sa stolom, ali vi ćete pripremiti... Da vas malo i na kameri bude, u filmiću. Evo i filmić jedan ide. Malo. Sad da imamo uspomenu, jel da? Tako, dobro pitanje, svi znamo da kad dođe... Kine od čale, odmah mačka nema. Po narudžbi dobiti u nekom okvirima 25-30 minuta, to su pravila. Sad malo filmić ide. Joj, ovo moram malo duže zadržati. Sad malo filmića da vidimo gdje nas ima svaki. Osmijeh, filmić ide. Osmijeh, ide filmić. Ne morate se vi skrivati od ove kaj pijete alkohol. Lijepo da vas vidim na filmiću. Možda neko iz Hollywooda trze, ko znaš, pogledaj ovo tam kak je mačka. Nemojte zaboraviti, na početku sam vam rekao, znači... Ozbiljno. Valjate u oštro brašno. Pržite na maslacu. Halo. Podlijete s vodom, dodajete temeljac. I pirjate sve tako... Dečki su ostali bez mačaka. Pomogeni umok. Da vidimo koga tu imamo. Ovo je filmić, jedan ide od svih danas bude. Gdje ide film da znamo? Metnut ćemo ga na kulinariku, ne? Bravo, kad ga spustim. Pa da. Evo ga. Degustirati. A mora i reporter se vidjeti malo, ne? Pa, inače se ne zna ni da bil tu. Ne bi znali ko je snimao. Znači ekipa koja bude... Aha, ovo je stol za pijance, jel? Gdje je za pijance? Totalne pijance. Kako ne? To su gemišti valjda. Je pobjednička ekipa. Evo, mi ćemo sada pokrenuti našu štopericu. Andreja, ja te molim. Ok, Andreja, po isteku 40 minuta ti viči. Dogovoreno. Sretno. Evo ga. Hoćemo navijat malo. Jeste si izabrali možda ime?